Pelayan. Kenapa mas? Kenapa mas ya? Loh, ini bukannya mantanmu, Dik. Loh, saya ini jadi pelayan nih gini. Lu lagi. Apa kabar lu? Baik mas. Monggo dipesen mas. Sehat, coba susuran. Ini kita gini. Ini. Wes ta rasa kesusu. Kowe kutamu lingge ning kene ra. Kowe ngerti aku mangan karo Nopi. Engko gajimu tak bayar ning kene, padha karo pelayan ning kene seminggu. Mboten mas, matur suwun. Sombong kali kau, pangkat pelayan sombongmu koyo ngono. Emang kenapa mas? Nah kerjaku titip pelayan. Ono masalah?